ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Naggagat at talaga ni Kwarog aka anak. Apay manan, anak ko nam tikasta. Una, tayo daulwan na dagiti naglinis iti kalsada. Isumot lagayam nga awanan apulos ti makitak awara. Oo. Jak matimbag baga. Ang inarabid namin. Isot nakapanunod. Oh. Ay kat, nasaya at Kasta ti chip tanod. Nagagal. Imalakanyak ang angkal na. Ay na, adulakit di ti babalasang amangayat kan ni Kuwaraw. Ay na, ay, nagpresko talaga ti angin dito'y kabildatan maray. Wen iso nga ura agangas kay tinaunag. Awanen ti masayop mo anabangsit. Kanayon kanungamin nga aglinis da Kwarog ka. Idi kalman, lininisan da day ta kanal. Iso nga awanen ti masayop mo nga agat kanal, maray. Nagagat at talaga ni Kwarog, maray. Kat, anya ngay, iso nga amo, maray. Ado, ababalasang tagkursonada ken kuana. Ay katwan siyempre, nagagat nga raw. Iso da pa'y kanon ti umasidag ken ni Kwarog. Kat armendan. Ha? Nadabag mo tinarabid ni Kwarog edi rabi, dungaw. Anya mananday ta. Tiniliw na dagiti at tatakaw. Aya. Biliba ka ni Kwarog. Ay na, naggagat lang arudan. Naturad ba'y? Kung natumot ka, imalakanyak nga angkal na. Ipasikat mo manan nga imalakan ka. Sumot. No kinatarakit ti pagsasaritaan. Imalakanyak ni Kwarog. Agrunda tayo inton rabi, muklaw. Wan, Chip. Ha? Ay na, Chip. Nagaduda kita babalasang. Ha? Sino ka no tinagtarakay? Siyak. Ni Kwarog. Si kakano, Chip. Nagswerte kan at talaga, Chip. Kursonada da kan samot amin a babalasang dito'y kabildatan. Kwarog. Apain na tuyang. Daki din tinaglalastog amang sadsada kanyak junction. Sino da? Daka mo, nagbabakid da. Ay, sakti makamo ka dagi dyan analalastaw. Ay sige man nga raw Kwarog. Tunggal agpaili at dawatan dak iti kwarta. Di ka matanagan na natuyang. Tasaan da kanto na madawatan. Anya di pag-istoryaan da, mare. Nga inaramid ni Kwarog. Ay, amok day tamaray. Akat istorya umat nga rod Dagiti mang sadsada kanyak dita junction Dagita'y nagbabakid alalakay. Kat no sadsadaan dak mo laang dagita. Daw-dawatan dak iti kwarta. Ay sus maray, mamati ka. Ano makita dan ni Kwarog? Tumaray dan. Awan inaramid ni Kwarog. Awan, ay sus timakdir lang. Timaray dan. Agasam day ta kinaturod ni Kwarog. Wen maray. Naangot dan sa ngamin jay payud ni Kwarog. Iso atim maray da. Kabutang da talaga ni Kwarog, mare. Saan laang nga dagiti nalalastog dito'y barangay tayo. Uray dagiti lastog iti sabali a lugar. Chip,
ang pamom ni Laura. Diyan napintas sa balasang na tagalaot? Wan, jay muse dito'y kabildatan. Ay, amok may luglugan ko no mapanag-eskwela. Crush na ka kano. Crush na? Wan, Chip. Nagagat ka kanong amin. Uy, ibagamtuman ta crush ko, mate. Apay nga siyak ti mangibaga. Sika Mabainak nga raw. Sika pa'y mati mabain. Kat nagpuskol ti rupam. Saan mo't unay? Dayta ni Laura. Ha? Chip, gundaway mon. Ay, mabainak! Di takan! Papanam ngay. Chip, agsubli ka. Ayan ngayon ni Kwarog a crush ko. Adda ka no papanan na, Laura. Ay, iso ko matikayat ko amang itulod kanya. Pinaayaban ka no ni Uncle na. Saan pala nakaluto ni Antim? Adakan dito'y housemate. Ay, sana nga umay makipangan Kyle. Umayak aglamang. Aglimang? Bakit? Kuha nga men. Adda ni Raura iji paradaan may. Anya? Ni Raura. Sino dahi ta Raura? Diyan ngay kapintasan na balasang dito'y kabildatan. Laura. Kuna ba? Raura. Laura. Raura. Apay adi ka makabalbalikas. Kaano pa'y dayta? Nabayagan ang Kyle. Idi pa'y... Agunay ka man, ano dayta dilam aya? Pinagsidanak tumat ngamin iti umalababaw Manipo di day. Kastuya kaon. Chip, update kayo kano ka ni Laura. Ha? Apay anak laat ka. Update kami kunam? Kastati ko na. Ay, ibagam nga do ti aramida. Awan mo ti aramidam. Addan to aramida. Apay akas lakabutang mo ni Laura. Ogwa. Saan ko ang kabutang? Adayamot kabutang kao. No siyakla ko mati kursunada ni Laura. Siya akong timang i-date kang kuana. Oy. Saan mo ang mabalin nga i-date ni Raura? Padasang. Anya? Kukwak lang ni Raura. Laura, Chip. Basta, Raura. Oh? Addagayam ti saan mo ang mabalikas? Nababay mo maamuan da ito'y dagiti ka barangayan tayaw. Abay nga minaya nga ibagam. Adalangan ti maibaga dagiti tao. Nagtured ka, nagagat ka anak ka. Taraki akpay Insuro ka ngagbalin nagagat ka nasaya at ataaw. Ang nagsimplian Laura, di mo pa'y mabalikas mo. Isungarod asuruan na. Anya dyan nangagaw. Ay, awanan day. Kaslada nangagaw asaan ang makabalikas. Ada ayamat. Makabalikas kami mat kini Uncle ka. Ewan. Kunak no ni Uncle mo ti saan ang makabalikas. Mabalikas ko amin. Ako pa. Uray siya, ako pa. Ha? Inakaglutaw. Tapno mangantayon inton madamdama. Sige, ibalikas mo ko araw. Naglaka nga ibalikas. Iso ti pangrogyan ta. Ra. La kunat! La. Nagrigat ka asurwanan. Anya lang ti maibagakan ka ni Laura. No maamuan na nga ultimo nagan na kat di mo maibalikas. Isungarod nga da ka, tapno suruan na. Puligusin tan sa dayta dilam at tapno mabalikas mao. Oy sana Uncle. Praktis mo ibalikas at tinagan na. Ay. La. La. Law. Ra. Sige. Raura. Madilata. Anya ngay ti aramida kang Uncle. Mabay na kaagaram kan umasidag kan kuana. Tano balik sa konti si bubuklanagan na. Raura mati rumwar. Apay, anya di ibagbagad a problema ni Kwarog Maray. Adda ayamot. Kaslasaan sa kano ang makabalikas. Awam mo ti madamdamag kwa kasta.
Kat no saan nan sa kano ang maibalikas dinagan ni Laura? Anya? Katuradan kan kagagatan at chip tanaw. Saan ang makabalikas? Ha? Ay, sos. Adang harod problema iti panagsaon ni Kwarog. Ano kasta? Ay, talagang adda. No kasta. Isumanan ti pagsasaritaan dagiti tao diti kabildatan. Lakit di pakaibabainan pa'y ni Kapitan Adayta. Ay, kunakmat kan ka asaya atam nga ibalikas ti Laura. Raura. Ay, na makaungit ako na. Nga ba nga hindi makalmutan da kita abot ti agong kan matam. Makaungit ak talagan. Sige, ibalikas ka ng kail. Inton, Juan. Ay na, balunatin ka. Kuwang kail. Makaungit ak talagan. Sige, ibalikas ka. Laura. May balikas mo mat gayam. Ha? Ay, una tagong ungot kamot nga main. Sige, ibalikas mo pa. Laura. Kabaila mo. Kwarog. Mabalin mo nga arman ni Laura. Yes! Makaasawa ak matlangan ng kail. Kwarag, daman-damagakin ka. Anya na ita? Apay, pudnaw asaan ka makabalikas? Sino mo tinagko na? Nadamag ka. Ay, sana pudno da ita. Dayta mo tikunak. Uray anya na natuyang. Kabalak abaliksan. Si kapay mat anagtarakay, nagagat kan naturad. Kasanungay nga raw, no ibagakan ka ni Laura nga. I love you. Di bagakmat nga, ay rabiyaw. Anya? Ay rabiyaw, Raura. Kunak Naa? Day tati ibagamgan ko na. Wana, ay rabiyaw, Raura. Mayat adenggan sana ya. Ha? Apay maray, tiyo insuro ni Kwaraw ngagbalikas. Insuro mi matmaray. No adamot dagiti saan na amabalikas. Awan mo ti amaw. Nangagaw. Siyak amis mo ti makapanignag asan ang makabalikas ni Kwaraw. Di na maibalikas tinagan ni Laura. Anya? Di na maibaga iti limpyo ti I love you. I love you. Kunana. Anya? Ay, basol ni Inteng dayta. Na, apay ngay abasol ni Kapitan. Kwa nga men, malagip ko nga idi ubing pay ni Kwarog. Pinagsida ni Inteng iti karniti umal ababoy. Ha? Ay, sus. Isumot lang hayam ha. Aguray ka man. Tadamahagak man kan ni Inteng no kasano day jay nga agpaysa. Inteng, apay adi mo sinuruan ni Kwarog nga agbalikas anaimbag. Nagkunakin ka. Kitno ka pampanaw na lang. Tay may manan nagpaisura. No kasano abalik sen tinagan ti arman ha. Kasta aya. Babalin ayamot abay-bay akte ka anak ha. Ay, di mo baybayan. Tadikat nakababain. Kitaan. Dayjay Na. Mapansa armanan ni Kwarog ni Raura. Anya? Raura? Kung nagtumot kan ka. Saan na maibalikas ti Raura? Sinsinyasan na latan. Kita ba? Hey, Laura, Inteng. Ha? Saan? Raura? Na. Uray gayam si kakat di mo maibalikas ti Laura. Raura? Sumot lang. Urayin ba na? Saan ba't Raura tinagan mo? Anya? Ito importante. Si dadaan naklata amang suporta ka ni Kwarag. Isurok lata ano may agpa-isurok. Ay, uwan matkit di Saan nabalin asyak ti saan ang maka-pronounce itinagan.
Basta maisurok itinasaya at jika anaka. Kasta ang kapitan. Isurum lata ni Kwarog aka anakam. Kun saan la kumaan ni Kwarog ti surum. No di pa'y kat dagiti kabaranggayam. Isurum ida itinasaya at akababalin. Ala sige. Didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawani nun liabida tayo anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.